World Environment Day pen pacheton dun si Tree Plantation Drive a jaimek kedeng pon. Pini hanjang lang so fresh club mai phukling dun terang pen Japan lin si 100 bed newly construction building campus hanjang lang so long Tree Plantation Drive mate theng pia klim ke asai deng pon. Adong thu KSA Bogojan District Committee Mai Phura Ju Ingling Sekite Soiteron Sonsi Puthot KSA Bogojan District Committee AJYCP Bogojan Media Team Hanjang Lang So Fresh Club Atumpen ITI Kuligao Along Thingpia Rong Pontu AJYCP Waisong Terang Bogojan Media Team Ananteron Herol Hansi Butheswar Teron Hanjang Lang So Fresh Club Dun Mai Phu Bisnu Lekthe Rajib Son Rongpi Lapen Projan Terang Atumpen Cherap Chitusi Thingpi Arong KA Mission pen pachun po News Desk Report Time News Tifu World Environment Day lapang suar ni nilito mapan karbilo Charlie Asong Bogojan District Committee tepe itu pen ciki cingwai konsi pini dak kuligong ITI hemlong lapang so theng piki asai deng pono nasi nilitum ge pini lapang so theng pi ipono same non lapang so theng pi rong kelang ponai bang kadu kabelong su aku tu Nadak tebok terai tum jasemet apor cipinang po adap lote lang kicor poni phan la pelak thimu chorlo bote la bangso jadi pai soning pai ra la kelang to meje phan athema thengpi thengprang ave pulute arbe stame ave po nonli tuk che thek longlo ningkan hini ningkan thomlo somlo arbe ka ve pena jogli tum kheti pati stame chuklem long le delo ta pining stame la pason angring situlo ile tum kheti ke chuklem long le de ji angring situlo lasi anutin karbi akhai tum hata kado we phana chuni rilo je pi pangjong na po pi dolo pulote lansi albi botol bukan stamen mesen po bisi nitum hin da pachidi pon si kachuning rekang tung la hello je hengpi iletum kilang bang kado we tama putolo athema hengpi phalang nolo pulote la bang iletum se kanok song do lasi Jong si thengpi arong pilo pulote inu do bong sin si thengpi arong pilo pulote rong parusia thengpi la son ipona lalo te ilitum adim mana kabiang long son lir sing dupo